Mic ka? Talking lah. Mizoram no. Maybe dudun Mizoram til chuda. Dikhani is tarah mein. Okay. Hai tuna tuan Pyang Pui Presbyterian Church of India Pyang Pui kan nama hablong sang lai tro. Chen pa hi pare ngata now ni ba ka kan chen. Theta tu ma train se to ni ramdina. Ramdina hi biate big til helai NC Hills. Tuan authority dau ti mo. Namdang puna atsoi an chen ya. Tuan ta hen author writer niya so ni pension beta sakar na to atra pension mo helai be half long tension sumsum ni Mizoram mi te ta na khet to pe mo sa chi le Hei haflong taon na chuan asan na asangber hemi point hi President Church of India Fiangpui hemi compound he sangber ania tin adota chuan so tilai biak in omso so tilai mun som wal pong tlang an tia unau sangkhol te om na nia sangkhol ho om na nia so a second point ani anga asan dan chuan ti chuan khu tilai lang thei te khu haflong town part khat ania tin he tilamayan town om boka cholam western southern mo eastern a oma ma sen he ali atlang hianin ti chuan he tatlang kan mu hi khi tilai tlang khi sang deuh khi ngai ban tlang kan pi le puten ngai ban tlang an ti thin khania ti chuan khi mi ngai ban tlang khi he telama Manipur le Nagaland an khoa he tilama kachar kachar bral view amhinga keini mizo na thak te chuan ngai ban tlang tin kan siama sengen an ni sapho khanin Baral Hill ti in an lo wa ti chuan le khabu te chuan Baral Hill ti in an ziaka keini mizo te chuanin zo na tak te zong chuanin ngai ban tlang ti in tun theng hian aming join kan la wa tin ngai ban tlang hi tun ma in 1920s 1930s vel kha chuan hetilai haflong le ache vela ko thanaron chiak tir khan ngai ban tlang presbytery ti in aizol kha an lo zom thin mizoram nuai khan lo thina mizoram senat nuai khan lo thina ngai ban tlang presbytery ti po in hetilai nam zona thak zong te in sui khomin ngai ban tlang presbytery ti te po alo thina ni tun ngai ban tlang khan so pil ngai ban tlang chu chong dialect ni la biate thon thu an soi mang chuan kan ron tlang thla a ki tilai mizoram atangin ti chuan athente kha Tripura rengram lama anjuk lu thla ti chuan hemi ngai ban tlang hian ganan thleng chu ngai ban tlang atang hian chak lampang zoram lampanga khwatam takte kha anjuk mu theya ti chuan athente khanin an trap wong an ngai ema an ngai a chan chu an kalsan tak te khan ngai em ni amai ro chu athente khan tiringo chona thalawang kan ngai na ibang dong utilai hian chu wang chon ngai ban tlang tin an buan thi tui to boka i theingil dong son le zeli tu mong ti bani chu kimi ngai ban tang atang khian tian an ron tang ta zela ti chuan so tilai tang kan mu te samo so mi tang dung asanan chuk zela ti chuan western side he telama kal zelin tuna kharthong tlang an ti mo kharthong constituency om ta kwan sangbar te ti chuan khobak te thuruk ti te ten khotam taka omani ti chuan somi rale lampang tuipui dung an ti ve maya Kopili river ko mo Kopili river ku an han pel chuan so delam chu Zainti Hills anita ti chuan Zainti Hills lama chuan 1890 khan an omreng kha 1890 khan khasi
Christian ho khanin putar pakhat aming kha u khulu malang antiamo u khulu malang chuanin chanchin tha ron thrila ti chuan biate putar pu thiai changola anti chuan baptisma changta khata tang khan Christian ron chana ti chuan biate ho chu Zainti Hills atang Christian in chan ni chu ti chuan 1890 de khan Christian lo ni to ti chuan Mizoram Mizoram masuk. ti chuan 1906 Mairang revival khan harna an changa ti chuan biate ho putar ho pavalai ho engemo harna revival changtu ti khan en chanchin than hril dar zela unau sang kholte sakachep te vai pheiten hena chanchin tha khan thril le zela ti chuan hemi note kasar hills ram tuna ti ma saun ti ta khi ta hian Christian aron pung chho zela 1905 khan overseas missionary aron lut ve chawa 1905 aron theng masaber chu Reverend Galen Williamson ya Wira kan athan ni ding ke kule kan abang tan kan men haplong thana omlo ama chu he ta kir le amo well rama ka close le lok ching mo ralong na kan tika darlong chun omlo ta darlong to lo ba ani le sakachep ho sakachepun omo ho no mo sakachep an oma sakachepu hi hetila chuan khelma te anin ti a mo khelma ti in an lar jok ma a achan chu hemi langraman lo lu hian ka chari raja khanen an minga tan khelma ti khan lo bua saka lo adop sakani mo ti chuan khelma khan pulen ta tune isoi anga chuanin khang ho kan pile pute first wave kan sa ho kan sang kemi thang thamma sa ho ji ngamin ya khelm sakachep te chumo khelma te chu tin sangkhol te biate te hi zo na tha Mizoram lo omtrin thang thamma sa ji ngamin chu when ya kan du tong puram din hi nak tu ba mga tuna pati to nala ta chu atak taka chuan hi te ho te sangkhol sakachep ti ho te ka ini lu sei te ho senior zo kan ni ke ni Ketia mem, miso original zo kan ya, cuma anti miso zo ku kan ute zo kan niti kan setu, lai tak. Gitu loh. Le, zanin hian ka setu kan pulal renga lalsim kan ute I pasal kanan kawa kan tona chan pengdang nilawin sang ni somni kami COVID level kan borala. Tuan hun kan nilaw bangin tun cuma hian ka panen haflong kan kala haflong kan kal le chang tele tun ma chang toin puram din hi kan thian pa kan naw kan thian pa nia chuan kan bezol te puram kal be to thina zanin hian in kan ti ti mi dona chutianga khun khan de ti ti lon thian thati tiang mi kan ti tianga ka hre du ber chu ani hi Vietnam mania lalsimmo ania chumit nama chuan I chumit nam chanchin te helai Haflong and Sea Hills tu chun dimo hasa on ti to lai borvel history lampang te social cultural angchi te culture te social economic development hi tu em majek na sa le khabu project nol to a ron senga chu kon kom dun chan pakaren ya zanin hian milongoi thatu te na neutral ta ka milongoi thak ka du chu ya te unauti mo bete unauti engti fakawin nge anlo misauti manilo ka khan bi bangchi kan chung coin Christmas ma kan kala chuda chuan bangchi civilization kan time bangchi so nan sa taklom to kha kan pile puti meng lusei nilo lusei ay masa ho bete mo malso mo khateng chi heta ka char plane lo thang kha ho masa to ho te kha alan dani sang kha jaru
ti borvel aten lo thlang khadei to khalo nia khang ho te nu ma khanin ka sia chu wangin biate pa biate upon historian lar tak le khabujek thin oma chu sanin hian he pareng te ina the government college Haflong government college ko che hinia chu in kom na toite kan nei don ani hian thol hakin engma in tharuna ni mi lawin I thinlung taka mizote zinga ro po lu sei te ai chuan nang ni ai chung kan mizo deu zo ko sin mole kan om nei na rem azir to lo ti zo kha kan thuk tum na ni ti kham shep pu la kan do chle le mi lo leng the ka lo ma chon han sai chin te history of the Beates history Beate chanchin hi kazia ka ti chuan Gulf of Mizoram in 2012 khan ka dil na angin min publish sakta Mizoram Sarkarin Art and Culture Department ti chuan hemi lekha bu hian Mizorama Beate kan pile pute anlo omna kholhui mingte in dil ming thangte tiang khan kaziak ve a chu kan present phut present mo Gulf of Mizoram chunga pakolom ni asan chu Beate ai o in hey first ania apakhan na Beate chanchin Mizoram Gulf of Mizoram in apatis English ni trol lang ne tiang ka tilang lok nga hey hi pu ramdina min present khania history of the Beates one of the earliest settlers of Mizoram and their folktales at the Kerani one of the earliest settlers of Mizoram te konfili tugin Mizorama lo ma saberberte Beate nam ho chanchin te jenania chung kon lo ma tuna sen khan kan Mizoram sarkar puna ponset pui to chinangin Beate ho hi kan mizo ti soifena hen antel mei ni lewin asinier ania Mizoram sarkar pun ani hi hap long tangin lo jek pon ni sela Mizoram sarkar hen he get to chu kan sei lok nga sam ni le som pani hian an lawania chonin up the chuak up financed by Mizoram Publication Board Art and Culture Government of Mizoram out de mine hi alom tu sen khan loma Mizoram state sarkar Mizoram pona mizo ho tena kan khak le men kan state an lo ti ve kan Jerusalem mo zo lo ti tena I welcome ta karam din ate ang chi Beate nam ho te kan lo welcome awang alom ani tuan ka zong hal du chu san sei popobla ka zot nem lawang changa kara du la lo tu bezo zo wang changa Beate ho lo tlak dan le mizo zinga a senior berpol nia I fet dana kha an so chin te hey nau pangte kan ilai khan kapa hian ina soi thina hey muddon ati hian folktale semin thil thina ti chuan kan pile put te chu tuna Mizoram khian tun ma chuan an lo om thina kumza liamta khan ti in a soi thina ni chu ka hrenga tin kapa khan in mei cher chanchin bu cher thin boka ti chuan OMA chanchin bu te mei cher chanchin bu te cher thina ti chuan khami chanchin bu kan cherta khan khoming tam takte kha chanchin an ron ziana tika kalo cher thina ti chuan he tilama kan Beate Kharthong constituency omte tuna NCS di ma so ni ta hi western side son an omve a Beate khuate lom kom ti chuan khosom thum khosom li an omani ra lelama po chu tiang tho chu Zen Hill sapon oma ti chuan putar ho kha 1990 theng kha chuan ring lo tu tun ma pi le pu sa kwal be ho khan la oma ti chuan kawakala kan zota tun ma la luite thon thu te kan zot khan la te khan an sa anan zai kha champhai ti te pokhan lam tel tat me an lam tela te khan champhai ri dil ti te ti chuan an lung kha leng em a ti chuan champhai ri dil te chu tuna pola om renga lo Mizoram ka tia ti chuan an ni ho khanin putar ho khanin chu ti chu min roila min han fan puite kan pi le pu te lo tlat na mun ania champhai ti te khi an ti ta ti chuan
an lunga leng khop maya keila khan khatiang capacity khan ka ombok si lo ti chuan khoba khuwa kazin le ta khoba khuwa chuan putar pakhat hianin kum somkwa le ti vel ni to putar beng chet to tak mai hinia 1990 vela 1990 vela ti chuan hla satur khan ka ngen ta ni ti chuan pakhat tal chumin sakla thang min hanzai ro kalo zia ka nge ka tia ti chuan azai ta te khan chi tere ka rel kapela in chum sum so rel kapela e rual he ne tui kang kin koya hui kui sai tual ram andi ta ne chu ti chuan e rual he ne ti chu kan thian te nen rual kan rual ti ne ania ti chuan sai tual a chuan khoi lai nge sai tual ka tia chakram atia chakram an ti hi mizoram khinita mizoram hen chakram kan an ti le chu burma khani le ta te khan nia ti chuan ka ziak chozela la thu om dan te ka ti khan la thu an chamtam takhi tu na mizoram la om te khin ne vek maya entinan phai leng ti te biate ti te pokhi tun ma chuan zone tui pontia ti chuan zone tui te lungwan do khi lungwan kam ti in aoma ti chuan he telama sai to la tanga anron thlak dan om ang khan la te kha om vekani okay an ka kung la kha om vekani mun sang te kha oma ti khan rungdil isem rungdil pokhi la in lo oma ti chuan rungi pa pan van lai tu ye choi anun van lai tu ye choi sum sarikat arikat pong podek dek tong lai ong keng kung an tiamo ti khan I nau pang tual chai la nia meaning tak khan soi tu pon ta thu chu ye te mi la ni bit la lui hey trong upa vet ani ta ti chuan van lai phai an om lai te tin heta nge lunglei lunglei chevel te pokhian an ron thang thla ti chuan thendam takhi chu riengram an luta Riengram means Nagaland riengram chu Tripura laman luta ti chuan thlabunga te phuan an omani okay Asia theina chu ken siang na man khurpui thlabunga anti thina mo khurpui thlabung anti kha thlabung an tia khan tu na thlabung khini ti sia thea tin dampa sanctuary pokhi anlo sheve to ni la thu in lo om tat mea okay bunsai lunoning alu emo royemo tampa bunsai lunoning antia dampa kha tampa ti in an lamamo ma sengin chu aming dik tak zokha tampa khani donem ni te ka ti ta mo ka police te pile pute an lo om lai chan chin dan khani maya te chuan athente khan Tripura raman luta Tripura tang khan an soi mang chuan vai lal khanin Devi Pathian asema anti Devi Pathian asema Hindu Pathian vai Pathian kha sema ti chuan chu achin sianan khan ban bun rakhi ding ji ai eng lo brasa siam one ban bun chu unau he sakachepte rang kholte biate te kha emi nam pathum hi apen ti ti chuan apek zo achuan kan pathian point beturani Devi Pathian khamo vai Pathian kha goddess Devi kha tu na chang chuan in beto turani tia ma se biate kha te khan an du lowa ti chuan khami an du lo wang khan heta kan omreng chuan vai saphuna kan omanga vai
sakwa kan be mai don kan pathian hi thin rimanga atu lawang antia anron thangla le tan ti anron thangla zela ti khan unau sang kholte hi anron thangla tlai deu seta in sakachep te po chu wang ton tun thlingen tripura anni chuan la om ve ni sakachep te hi thangka chep te chu ishemhanga chon Mizoram ma bete a he ta tlang dungaron zo kha Tripura lama kala ta pa ma mi district al chukha tro Tripura kala so Tripura tin keni kema geography le semna chu aron chou jog chu Tripura tin ka cha plain lama pencil sa yen Tripura tangkhan phaile tlang in rina zel kon ron kalin anron kal zela tikhan engtin nge attend khachuanin hey group ni nan ron chukani chumo hey ngai ban tlang kan ti ti jon khobon tlang hemi aim hian an kal leta ti chon tui ruang le vai suan ti kumo ruang le vai suan ti akwan anin mu khom vekani amak angren khom he te lama kal te le mo saklama tangaron kal site wal ma tangaron kal te chu la poina oma mo tun political map hai khala be tak ni ruang le vai su ko ti pai mu mane problem pa ka kon puta jon ti pai mu ko tang khuan tui kami lui pan isena lian to amo khumi an kan la te pa omani ti chuan khumi lui khuan an kan kha wangai tang lama an kala chuan chu ta tang chuan ngai ban tlang he ta Lakipur area tang chuan nai te ni to mo then in ral khata om khan ni ta khata tang khan ngai ban tlang a tang khan tuna mahur anti himo station railway station to ma khimi zone tang hian an ron kala te chuan satellite lang tuna chuan di masate naga ten om to amo mabau tlang a son an om le ta khata tang khan hian hafong ral chia soni so mo somi tlang kenga so mi tlang so an zo zela ti son so ti lai an next tlang le chu englo megale nine lani lo nge thana lambra gunjung area ni ta mo so ti lai so an om lai khan kholian tak mai an changa chu an pung khom ta ni kha pang ser ki an tia pang thing kha a oma ti chuan kut ro pui ta kan manga a pang thing a pa chu he saki ang dewin sial ki ang dewin a oma ni chu sial ki ang khana oma te khan an kut ro pui an man na sial lu po chu ta khan an tara chu wang chuan an khominga pa pang ser ki an ti ni chu ti chuan khata khan kum tam takan oma nai te ten oma he telama unau sang khol ten oma gunjung area vela son ti chuan anbul na khan unau sakachep ten oma ani pathumi atun ma tangaron in zui tha khan ni sang khol sakachep le biate ti chuan somi langdung gunjung le thana lambra duna kanti pangser ki ko khamo khata tang khan an thlang thale ta Zaintia Hills an vakai ta ni jo so ta tang so ahla to lo mo lui pakhata oma chu kopili ne so dem kami nar lampang khan biate zon tui puidung antia tui puidung antia chu mo kami lui khan an kan le chu rale lampang chu Zaintia Hills an to chu wang chuan Zaintia Hills sian tun theng hian biate te hi atam jok la omani ti chuan zawai constituency son zawai district son biate kan nam pui te hi MDC nein an la omani tun theng hian ti chuan mizo na tha ka chuan Meghalaya kami technical ma khang ka so du chu mo history ni ta hi la poi je ta ni so dong kan history of the greatest is je ka heta hin khatia ron thang tlak borwell helai borwell an ron lu kham ham bete ho chu thuang ni te ponen kala ai khom le ta atro te pe borwell khatia an ron lu tu na helai bete
Helai hablong bor la kla bela tak na ki eng ti bela ngan lu thani se hi sangkhat ru je sari sangkhat 16th century mo 16th century hi chuan khumi border vel konan omani 16th century means sangkhat 15 something something kan khumi border vel ko konan omani ka charle mizoram mo hi vaireng de velen omani ti chuan 16 17 no 17 first part of 17th century chuan anron luto ani le takharin an lu khan ifet dan le ifet thiam dana khlai rama khan jainti an om ve to thong nge ni an zugin do nge dia ram all an zugom be ni fet zainti hills apokhan ram all anani tin hetilai po hi ram all ani ti chuan mase amising atekha etve meang tlem tie anne mo population microscopic tribe khan ne tan meni chuan chu mum je chu zona chan chu UN concept ayen imagination concept ayen indigenous people ati chu ram mi le lo ram lo pasaber tu te indigenous chu mum je chu bieta ho chu tuna as on today when political population distribution ngai to chuan Meghalaya le me NC Hill dima hasa on ti tak borbela yen indigenous people in juk ni tina ni mo ni mi ram in juk thu sakbik lo su sakbik lo chu wangton ai Meghalaya khasi te person an ria chu wangton chinku ki mizo wa chuan biate te chau hi MDC ne ya Zowai district Meghalaya chuan adang te chu khasi garo mo khanan ya tin lokena kan break lok chinga ngai tuang ngai mu ka thelawa samni somni le patni a Mizoram le Assam boi khan ramri ka zir ve chautan chuan mi puipuna mi lokhe pui tura ka shedu chu YouTube theng khada te talk show te pok se to sang kha zariat sumko paruk mo sang kha zariat sumko paruk inner line reserve forest 509 square miles ka Assam web kan lom lai ngani tan sumo British India hun lai ni ka khata khan inner line reserve forest ka location khan Lusai tribe city Lusai area chuta chuan changte ho Lusai ho goni leba biete ho te sekachep tunai cheke tunai ka rangkol ti ho te kha sangkha zaruk something bela khan allo umbe nak to tlat meni chumi ama he puram din tan nam biete ho nam wangte rangkol te sekachep te mal somte kai peng kan tiang chi te khata lo to te kha British ho khanan na science tibetani thawina chuan khami tumi wang chuan in the land reserve forest ngani 509 square miles ka Mizoram Lusai Hills ti an lo da chan ni tani chuan garu te chung khala le tuna khan sei jung sunga kan sei lai tak zo ka chu inner line reserve forest kan ti 509 square miles British hun la ya location ata Lusai Hills anti kha hey puram din te ho nam bia te ho te kai peng mo te mal som sang khol ti ho te na sang kha zaruk ti borvel de to an lo zuk to wang khan British ho khan in a land reserve forest po khan Lusai Hills area ni sakta ni chu han ka lo sei thina chu Mizoram te bulak lo sei do po chu kini Lusai ho te lai mara ti do Mizoram ho te yen puram din te nam bia te ho nama te sang khol kan ti ho chi tuna chu micro tribe kan ti ho mo ang che khan lom thu kan sei tur ni we are very much privileged to you and ngai we so in depth mo ti kha kan khela poi mo Mizoram me pui te pon a bia te ho be hi kan lo tingo thin kha lo ni lo senior ni ti kha fet poi mo chon tin dang se senior takan ni khami senior dan le tuna joining kan lu pui du ne chan chi mo atak taka chung kaman to yung ka kom chika dun chan po mizo zinga chuan be te ho ka a for masa thang masa ni ni te reng bai bangin kini na por la mi angina mo kan lo ngai chu ka adik lo chu wa nang ni ho zo ken lu se ho be me hi a poi ho chung tangin be luk la ka chu chuan ti in ti jok ngam to ni ka se do ni chuan khalam pa hani ngi se do se te ko mo ka ei mizo
zinga po Mizo original dik tak zok kan ni Okay. bia te chu Okay. athan chu the earliest settlers of Mizoram ni tlat me mo chu ang chuan tin pakhat kan sai du chu hey Mizo zinga hian Mizo nam zinga hian as co tribes Portrait. tam taka oma ti chuan entinan biate te sakachep te sangkhol te marti ai mo te khan kai peng te mo som chorai ti te langrong ti te Mizoram atanga ron thang thavek an nia tin kan trong po hi in hey trong upa mo trong upa te phe hi chu a in zul em ani chu ang chuan ei biate te po hi 1890 in Meghalaya tang kan Christian ta ti chuan atir te chuan khasi Bible le khasi labu an manga masengin hunaron kal zela heta 1905 kan missionary saron tlenga Galen Williams sa kami nu khan Reverend Chianga 1920 sa aron tlengle ta aizol tangin ti chuan Reverend Chianga khanin Mizo labu le Bible kharon kengtani khata tang khan Mizo te chu kan trong va inzul ve ye kan he tela khasi Bible le labu kan man thina kha zoi in ti khan an kalsan te tiala Mizo kan ti khuna mulai khan khasi Bible te khasi maro chu puthia nga pastor chen le haplong bela khate mission film chota Mizo Bible le lam ken kha alung le te zo te chuan an lung len na kha chu Mizo Bible le labu khan hei chu kan pian pui tong ni zoki antita he telama khasi Bible mo khasi labu mangthin te pokhanen zoi nan ron kalsanta he ta Mizo Bible le labu khan abik tengin la tharbu te khai se phanga la tharbu mo khatilaya la lui itive mayang zai khom la tiang rang dikha tiang dikha chu thing thanga Peter putar ho pun an by heart vekani chu tiang khop chuan an tuita an chi na Mizo Mizo thisen na chu ta khan kan lunglen dante kan la thuk om dante pukhanin ta khan nial het takin an bet ta ni chu ta tang chuan hey tu na hian sinot sang emo pol sang omma sengin 1920s in between 1920s to 50s mo akha chuan ngai ban tlang presbytery chunga kan om fekani asong pi jang khu unau ku ki te nia mol hoi mar ti te fiang pui tu na chuan fiang pui bia te han ti thin tak na chu mo chu ti lai chuan ngai ban tlang nuaya zo na tlak om zong te hi ngai ban tlang presbytery in Aizawl district ani le kha ta tuna ka shed da 2011 number 21 census omlova tuna alan dan hian bia te hom nam Mizo ko original so lu se ta u ofe function civilization kan ti te po bia te ho humani nga pe chun ka ti chan to yan an chang kan je te kha thilan kher te khan apo zong an kher ke mo zong kher ge par ni technology mai chun iron smelting technology lo thiam to chuan refrigeration lo thiam to khang ho te kha ka soi zo chu kan be tu na te nang dang minority po ni phato lo micro tak tak ni to ta khang ho te kha tu na yen tu ni sei Meghalaya le Assam yen zada no mu tu population ni around 20,000 Meghalaya le Assam sing ni Borbel chaw ni in khazat po kan phalo ni chu ma sengin magve de pakhat chu kan history hian lam hlira pulam hlira kha chakrama tanga thanglama min ron roi tu pakhat
pasal tra Okay. chuwang chuan tun theng hian khumi moldam khobula kwan lungphun oma lamlira lungphun kan ti thi pulam lira kha michak pasal tra michak ania chuan hey lungjubel festival po thina khumi kharthong chung kwan ti chuan khumi hemi NCL di ma so chung hian i consensus omamo hetila jon consensus nam sang sang te nia biate ho omna kha kharthong consensus ni ta sangkhol ho omna kha dulong consensus nia ti chuan zeme te chu di hamlai ti te lai song ti te ani le da ti chuan di ma sau pe chu atam khop maya consensus nia consensus sang sang khan nam sang sang te kan omani Namje tu na po jong tu tu biate community biate tribe biate clan kan tu dang ya sapong tak melai kan fit jelo wa khachuan biate nga survive tu chan sini to lo antem tu kantem tu chu wangin tinga tinge mizo wa khan in la fatu lo wang tika so mi chu tani tu da tak chonen mizo community ya izola kan te he kan latuna jona to problem pang lo sang to nga puram din ne ka request chu Miguelele asama po in the home sing o je film to set chip new set chip khotet bel to ni to tin juan ka se du la ta ka chu nam upa mizo po upa lo thang ka masai ni am na tang khan nge kan se 14 at nam mang chuan bitem chuan in bun don lo ni ro zal chho do mek ti kha jeng sa nga chu ta tak chuan mizo original tribe be in ni na khan mizoram pu na enge ibc beta ho hi chu original tribe kan ni ha chu ai mizoram arang ho na kan du na hung na ipun kan ni betu ni ti mo mizoram ko le tin ni na kan ni betu ni e tu na kan se 14 na kan ma una ko mizo kan ti lu se o ai si ni so maran tin san po tu ri ni maran ni te kan una kan ti ni chu ai an khang ka ma sa ni ka chi na jong upa te po tu na ma chong te lai tong chu an ki ni heta British na mizoram of nuwa mizo ke ju ko chokon ta nam song song in sen ko to tlen ko mizo chung te na kan chung man den chung ti tu na chen mizo song ko ti to khang ho te kha han ji question mo han challenge ya chin te Allah sa ta lai ta ngai du tu an sam chin hey kale khabo pon ka ziak renga the Beates are one of the Mizo tribes. One of the earliest settlers of Mizoram. Oh, this one achunga poyan he hete hen kazia kamo. This one Mizo na tha tam tak kan oma. This one kan omna zirkhan entinan tu niyan Mizoram chunga biate te pon oma. Oh, masingen biate trong mang tolo niya. Ti chuan mar te po tam takan maseng mar trong selo po an omang etinan hey tuna chon chim anti de mo champhai bulami ki chon chim te ki nam ning ania chon sim anti le ta mo athenin hetilama chuan tiang te khi biate ti te chuan khozol ti te enge kha pakhat long lei bulami kha zote ti te nam ming vek ania ti khan hetilai kan omna zir khan biate ngot entinan Meghalaya lama biate te le hetilama Assam lama biate te chu kan chong sang to mai lom tem chon mo achan chu omna zir zel khan ania chu wang chuan tuna sangkhol te po Tripura sangkhol te le Assam sangkhol te anchong adang dai to adan chu an mani athen khan in Bengali influence lo ta environment is khan on chu tiang chu nia ke ni ho hi mizo ro po mizo upa ber kan ni okay karin ke chuan karin sam don che a mizo upa ber kan ni adan chu om masa ber kan lo ti ber chu wang chuan Gulf of Mizoram point biateo hi via min share tur ni lo okay nam dang share tur ni lo du sak ve tur an du sak che nang po
Oh. na kanin an iman kan support lo nga hemi ele Phairam o ele kabu po misam sarkari oh phairam mi min ro tur ni lo ti chuan ke ni ho bia te ho khi tuna Mizoram khi tun heng po in kan fai real thu le la la ni re pathian thu le la te pon ro seng in 1920 satang khan lo in tran dai to kan fai real kan pur cho lak nam hun chu alo ni reng to mai mo chu ang chuan ni mi khwal enin min en lo ula min en su se ti chuan bia te chu mizo zinga nam pakhat no kan ni senior ber po kan ni te hi ka saidu ani okay jon thil paka zola du chu khuru lu lang chumo ke jo ka franta ka mizo da progressive de bonita chuan ta chore ni le bia te ho chuan tinan Mizoram atal pem ro indu le ko lo te ta sa in pem pe big la bunga me gele asama kan lo bia te ver ni me tu chung chuan mizo solid pillar kan ni vanity isoi du ti ka hemi chung cha nan ka sai du chu Mizoram a pem kher lo buin antina thente Meghalaya lo sengin an omna an omde mai sengin geini Assam kan oma athen bia te chu Meghalaya Zanti Hills an oma te chuan thente hi Assam kan oma kan omna a hian kan om ve menga mizo bia te kan ni tok mai mo ti chuan bia te mizo ti chuan athen te chuan in an lo pem du ni chuan thu than ma seng ke ka ngai dan chuan in pem du ni chuan problem mi sem sak tur ni lo min siam sak tur ni lo kan pem du ni chuan lo kan han wat du ni poin mo ti chuan khoi khu apon ro sen khoi mun apon ro sengin min phal sak tur ni asan chu mizo zinga bia te ti upaber kan ya wangin ti chuan bina an fiat masa lusai anti mizo lo ni ta anti ho te khai in ni berzo in a land reserve forest in 509 square miles kan ni tu na bia te anti ki mo tu na bia te khuwa pokhi an club mingkha zialung ania kan zin trum khan ka en wanga zialung ti khan he tilaya Assam NC Hills Meghalaya border bula biate putar ho an zailaya zialung an samfo ka se choka mo he tilaya mi Mizoram biate zialung an ti chan an ni ho chuanin a zialung ti chu an la shega ma sengin a chanchin te pon se to lawang ala thu te pon se to lawang he tilaya chon lo omre oral tradition an akal zela an la preserve reng ni chu chu wang chuan kamana ka seila buku su seidu na kana tilenga I du ber kan seina kan ra chotur kan du Mizoram pitena men khethiam putur kan du chu Mizoram an tolo ni pon Mizoram pon pon te takin an lo mizo be to kha an ni chuan Mizoram mizo le Meghalaya Assam mizo ho te ka plus an om tur ni lo chu wangin kan thatna kha Mizoram thatna kha kan thatna ne kan thatna pos Mizoram thatna ti ka kan message seitum chin ni de ba min en sang su mi go for Mizoram and in fate kan ni til dang sei dei la awan chu na hen sei chu thalai ti jinga awakening yen lu to ko men Mizoram mo so Mizo ka ke chuan ka se